Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, boyding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang makdeng ku pesakat kami sukutan keluahanen, mersodip mo kita asada tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simba dia idi, ibas sukutan enda. Amen. Renungan tasi darien, ibu ku renungan wasiat nai si merjudul, stagnasi kepercayaan. Si bagini dua kelapihan simba dia, imosi tersurat i Lukas mindu pitu ayat 31, soh ayat 35. Janahanat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i Lukas bindu pitu ayat 31 soh ayat 32. Nai idoken Yesus no lama, mika demon dia ku pecodi jelmasi sencundut enda, bagai kadengo kala idi, codingo kala i bagi anak-anak kundul ionan, deba mendiloken taba dengan nasi deban. Mergenderang ngo kami, tapi odalot uwe tumatak. Tangis milangi ngo kami, tapi oda uwe kene terelu. Bekita karinana sini ku kelengi kami iwagesen Yesus Kristus. Kata stagnasi, en artina dong. Odalot pergerakan, odalot aktif, oda merdalan. Oda maju marang pe, oda mundur. Asa stagnasi NP, boy ngolah ko mendokkan kenggeluhan si mendile deket si tontonan. Stagnasi NP boy ngo iumpamakan, oda lot kemajun lako mi tingkat pemahaman, marang pe tujun baru si mendorong, asalot terjadi perubahan, ibas wawasan pemikiran, deket ki ulakan. Asalot teridah maknana ibas kenggeluhan jelman terem. Nai, baku nemang mi stagnasi kepercayaan. Stagnasi kepercayaan terjadi iwaga sendiri kalak Farisi, deket bagi guru agama si deban, si kirana deket Yesus. Beli pe kalak ika asah mersi ajar agama, deket mendengkohkan ajaran si Yohanes, deket ajaran Yesus, tu kasih pe kala i bagi o dalot kemajuan nalako mengantusi Yesus deket mengantusi kadingo sebenerna tujuan sini ajar kena i perukuran Yesus kala i bagi si kedek-kedek bagi anak embara si odalot pemetohenna bagi mang perukuran kala i toko pihirna bagi batu dak tongo kala i ki cekep pemetuhanna sini anggap kala isi tuhunna. Deket gurut ngo kala i pekedeken kala si deban, bagi mang gak tidak kisalahkan Yesus. Stagnasi kepercayaan, ibas kenggeluhan, pemateken kala asa ia beranggapan diri nango si tuhunna. Stagnasi kepercayaan boy ngo terjadi iwaga sendirinta. Tak koreksi mau dirinta. Pemahan tami Tuhan, deket kadengo sini kelemoken ni Tuhan, iwagasan geluta. Etake ale dengan, tabain mau terbuka wawasan tasirem baru, deket si mendena mau kepercayaan, ibas kenggeluhan ta, ijolo ni Tuhan, deket si sada kepercayaan. Mersodip mau kita. Ale Tuhan, mendoakan lias tinggal kami kumerna katamu simba diai, engkau pesengetkan kami, ajari kami nalaku mengulakan katamu simba diai. Iwagasan Yesus Kristus mersodip kami. Amin. Bagi mau renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, jangan ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan kita karina nanggo terlibat, ibas pelayanan pekabaran Injil, Reba YKB. Tuhan Yesus mendewasa emosi masuk-masuk kita karinana. Juan mau bantah. Shalom.